kungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe ico mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyiza gusa ndaje z'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke s'abone, wibuke kubusangiza n'abandi. Ikigo cy'uno munsi sinza kukivuga tukigitangura. Somo la leo sitasema mwanzo, nza kukivuga tugira tugiheze. sitasema tutamaliza. Tuko turiga indwi zo gukira. Tuko tunasoma wiki 7 za kupona. Muri indwi ya gatanu naho nyine turaza gukira. Kwa wiki hii ya 5 napo tutapona. Twavuze ko ingwara ushaka kutabizi kugwaye mugabo ugasanga urayifise. Tulisema kwamba unaweza kuwa na magonjwa lakini usijue kwamba uko nayo. Ingwara zashaka kukubamo guhera uno munsi zikaza kugaragara gihe inyuma y'ibiringo runaka. Magonjwa yanaweza kuwa ndani mwili wako kuanzia leo lakini ushobora kuba utarwaye uno munsi mugabo wawe ugasanga ararwaye. Unaweza kuwa ugonjwa kwa leo lakini wako ni mgonjwa. Mugabo muri izi indwi lakini katika wiki 7 hizi nta numwe yahagaze neza mu kwizera azosigarana n'ingwara n'imwe. Hakuna aliyesimama vizuri katika imani abaki na magonjwa. Bisuriranye bireke gukira ni kashi. Vikuya ama viachi kupona. Yange bikunde ukukira ni kashi. Vikatae vikupendewe kupona ni kashi. Ibuka Naamani ko yaje gukira inshuro y'indwi. Kumbuka Naamani alikwenda kupona kila 7. Ushobora kuba utarabibona neza. Unaweza kuwa ujaona vizuri. Wepa kwizera gusa. We amini tu. Hari ikigiye gukoreka. Kuna kile kinakwenda fanyika. Ingwara murazi ko ziva neza na neza ahantu hatatu. Mnajua kwamba magonjwa huwa yanatokea fasi 3. Ahambere, pa kwanza, ingwara zishobora kuba zivana, magonjwa anaweza kutokeana na n'ibidukikije. Na mazingira. Ukavunika, unateuka, unarwara, ukagira aksida, unafanya aksida, ukaribwa n'imibu, imisegetera ukajya bimusegetera, wakati kula kwenye chandarua, cyane ugasanga wari mikorobi, ama umekula uchafu. Ndaze hari ibyo abaganga bazi bo, abaganga bari ngaho barabizi. Kuna yale madaktari wanajua waliokuwa hapo wanafahamu kama hari ingwara zizana na hiyo. Kuna magonjwa yanatokea na hayo. Hari ingwara zigira kabiri. Kuna zingine magonjwa za aina 2 ziterwa n'abadaimoni, zinasababishwa na mapepo. Maze ko twigeze kubyiga, mnajua kwamba tushawahi kusoma aho Yesu yakangamira idaimoni ingwara nayo ikacikira, ambapo Yesu alifukuza pepo na magonjwa yanapona. Yesu akakangamira idaimoni, Yesu akafukuza pepo, nayo ingwara ikacikira, lakini magonjwa ndio yanapona. Bigaragare ko ya ngwara yari daimoni. Inatafsiri ni magonjwa ilikuwa ni pepo. Zishobora kuza ari ingwara zifise amazina azwi. Zinaweza kuja kama ni magonjwa ambazo zina majina inajulikana. Ikitwa ingwara runaka, ingwara zifise amazina menshi. Inaitwa magonjwa fulani
fulani ina majina. ikitwa diabete, Inaitwa diabetes, amafigo, figo, igituntu, kitundu n'izindi na zingine. mugabo ugasanga n'abadayimoni Lakini nakuta ni mapepo babiteje. wamesababisha. Ibuka ko atakibi na kimwe kidushikira kitatewe. Kumbuka hakuna kibaya kinatufikia bila kushauri. ubu nibwo ubuzima bwacu bakagombye kuba bwiza cyane, Maisha yetu angalikuwa vizuri uko Imana yabugize bwari bwiza kama cyane. jinsi Mungu aliandaa ilikuwa mazuri. ariko kubera Satani yitwa ngo ni umwami w'iyi si, Lakini kwa sababu Shetani anajiita mfalme wa dunia, kandi igihe yabwira Yesu ngo ubwami ngo narabuhawe ngo nusenge, na wakati alimwambia Yesu, ufalme huu nimeupewa uniombe, Yesu nigeze amwinyuza ngo sivyo urambesha. Yesu hakumwambia kama unanidanganya. Yesu yaranse gusa kumusenga mugabo ntiyamubeshuze ko atari we nyene vyo. Yesu amekataa kumwomba Shetani, lakini hakumudhihirisha kama si kweli. Ikimenyamenyo uzumva umuntu yagiye mba sataniste imisi ibiri ingahe arujuje etage. Cha kujulisha unakuta watu wanaenda muwa sataniste siku 2 siku 3 wanajaza etaji. Ariko wewe ugasenga imyaka 2 mugabo nta nakaruri urubaka. Lakini wewe unaomba miaka 2 hakuna hata fondation. Ariko ibyacu saho biri, Lakini vya kwetu si bizasobanuka neza, itajulikana vizuri. Haleluya, Amen. haleluya, Amen. hari umunsi Kuna siku izosobanuka bien. itajulikana vizuri. Abana b'Imana duhagarare twembi, Wana wa Mungu tusimame imara, duhagarare neza, tusimame vizuri, bimenyekane ko twaradusenga Imana nyamana. ionekane kwamba tuko tunaomba Mungu wa kweli. uno munsi abantu bari kwagucurira ati Imana yawe irihe. Leo watu wanakuchekelea Mungu wako yuko uyu wapi. munsi ab'isi barakujya kw'icere ati none ya Mana yawe Leo irihe. dunia wanakukuya kofia ati yule Mungu wako yuko wapi. niwihorere. Nyamaza. Haleluya, Amen. wowe wihorere tu. Weka kimya. ariko hari umunsi Ipo siku bizosobanuka neza. itajulikana vizuri. utazi isi ayitiwe. Asiyejua dunia anaita kwake. ushobora kujya mu Kenya ukazinduka utunze, Unaweza kulala ni maskini unamka tajiri. ushobora kujya mutunze ukazinduka Unalala tajiri unamka maskini. umuntu akuzanye ko amanyama wihorere wirenganire. Mtu akikuletea kiburi ama jeuri mjinyamaza. Barusade sana. Amen. abadayimoni rero barasha guteza indwara, Mapepo yanaweza sababisha magonjwa. zigaterwa n'abadayimoni n'abarozi n'ibindi nabi. Sababisha na magonjwa na vingine na mapepo. iyo twarabyize. Hayo tushasoma. ariko kandi Imana nayo irashobora kuguteza indwara. Lakini na Mungu anaweza kusababishia ugonjwa. n'ahantu hatatu haba indwara. Ni mahali 3 panatoka ugonjwa. ucundaba cyane. Unanitizama sana. Imana nyene, Kweli Mungu kabisa. Imana nyagasani, Mungu mwenye mamlaka. horanye n'ingabo, Mungu mwenye yaremye n'ijuru, ameumba mbingu na ardhi. arashobora kuguteza indwara Anaweza kusababishia magonjwa kubw'impamvu zibiri. kwa sababu 2. Haleluya. Amen. impamvu imwe Sababu ya kwanza, ishobora kwiguteza indwara anaweza kusababishia magonjwa kugira ngo wihane. ili utubu dhambi. niba hari ibintu uri kugenderamo bitameze neza, Kama kuna madhambi unatembeleamo ndani, reka ndabibutse ko acha niwakumbushe kwamba igihe ibintu bimeze neza ni abantu barondera Imana. wakati vitu viko salama hakuna anayemtafuta kandi Mungu. nta nubwo mvuga abandi, wowe uriyizi. Tena sisemi wengine, na wewe unajijua. uriyizi ibintu bipanze neza ku musitari. Unajua kwamba vitu vikiwa kwenye orodha, kwitondesha ni kubaho. kufunga hakuna. rero na dimanshi uvuga ngo nta myanya mfise, Dimashi unasema mimi sina muda. ariko reka byononekare, Lakini acha viharibike. reka amagara agukike. Acha ugonjwa ukuu. Imana ikihinduka umujama. Mungu anabadilika kuwa rafiki mwema. tuvuga ati tena abantu dusenga Imana. Unasema si watu tunaomba Tunataka Mungu. kwipendekeza imbere y'Imana. Mana urazi ko twe tugusenga baba wewe. Tunataka kujipendekeza mbele za Mungu. Mungu unajua kama Imana tunaomba. kubera nakukubisa ingwara. Mungu anasema ni kwa sababu iyo nakukubisa ingwara sina kubona ngaha. singe alikutia magonjwa nisinge kuona hapa. Barasade sana. Amen. Haleluya. Amen. hari indwara ziva kuhoraho. Kuna magonjwa yanatokea impamvu kwa ya mbere sababu ya kwanza ikaba ari uko wakoze icyaha ni sababu umetenda dhambi cyane wamukora ibyaha, ama unakuwa unatenda dhambi kila ikagomba siku. ko wigarura, Anataka ujirudi. kandi aho ibigukunda cyane. Tena hapo Mungu anakuwa anakupenda kuko sana. ntabwo ari bose ibagaruza. Maana si wote anawarudisha. muri Zaburi ya 23 Zaburi 23 havuga ngo inyobozo yawe wanasema gongo lako n'ubuhiri na bwawe fimbo lako nibyo bimpumuriza. zanifariji. abantu barateye amakere. Hapo basi kuna wasiwasi. inyobozo Fimbo n'ubuhiri na gongo. inyobozo niyo kuyobora intama zibandanye ziko
ziko ziraje. Fimbo ni ya kuongoza kondoo mahali zinaenda. Uyinu ugiki. Gongo ni la nini? Kuhonda. Kupiga kabisa. Inalizana manyama. Kondoo inaleta mzarau kupiga. Zaburi ya Petri na Joshe. Zaburi ya 23. Mugeze ngati inyobozo yawe. Eti fimbo lako. N'ubuhiri bwawe. Na gongo lako. Menyako imbere yawe cyangwa kuri hariho inyobozo ngo kari n'ubuhiri burahe. Kumbuka mbele zako kuna fimbo na gongo liko hapo. Haba ibitameze neza. Akikuwa mama sio kwa salama. Irahonda. Anapiga yeye. Iyonze. Ikipiga. Intama yigiza amanyama. Kondoo ilitia jeuli. Ikigira manyama maki. Hapo jeuli inapungua. Ikija kumusitari. Inaenda kwenye orodha. Abayanyobozi kaciyobora. Alafu ile fimbo inaongoza. Barasade sana. Amen. Iyo ni mpamvu ya mbere. Hiyo ni sababu ya kwanza. Ituma Imana ishobora kurekura indwara mu bantu. Inasababisha Mungu achilie magonjwa ndani ya watu. Impamvu igira kabiri. Sababu ya pili. Imana ishobora kurekura indwara. Mungu anaweza achilia magonjwa kwa mtu. Atari uko wakoze ikintu kibi. Si kwamba umetenda kibaya madhambi. Ariko igomba guhana uwawe. Mbali Mungu anataka adhibu wa kwako. Jamani inaeleweka? Hiki kirataulize yeye. Hiyo pili. Hiki cha kabili. Mungu anaweza achilia magonjwa ikujie. Imana sio kule kulingwa zikakuzao. Sababu anataka kumwadhibu mtu wako. Kugira ngo ihane umuntu wawe. Kwa mfano akarorero. Anaweza kuwa anataka kuadhibu mama. Anasio agomba Imani gomba guhana umuvyeyi. Ama mtoto anagonjeka. Umwana kachagwa. Mtoto anagonjeka ili mama auzike. Kugira umwana kagwa kugira umuvyeyi. Au baba auzike. Cyangwa umuvyeyi umupapa sabu. Au ajirudi. Cyangwa yisubireko. Narigeze kuba akarorero kamwe kabaye. Niwe ipatia mfano si. Au mutamu mwe yahora ririmba. Mama mmoja alikuwa kiimba. Bona kana yari bwaronke. Alikuwa bado jana ana mtoto. Undi musi Imana imugira neza iramuhakana. Siku nyingine Mungu kampa mtoto. Yasubiye kuri repetition. Hakuongeza tena kufanya repetition. Bamubwiye ati ngo muri repetition. Kumwambia njoo repetition. Yajabi ati noreka kujami ku mwana muri repetition. Siwezi kuacha kulaza mtoto nije repetition. Nenda gutegura mwana wanjye ngo niache kuandaa mtoto wangu nije repetition. Musurizi n'umwana arapfa. Siku moja mtoto kafa. Hezi minsi Imana ituma umuntu kuri wa mudamu. Palipoisha siku Mungu akatuma mtu katika Imana inomyengo sirero muri repetition icyatuma utaza muri repetition yagikuye. Eti Mungu ananituma rudi mkazi ya Mungu kilichosababisha kimetoka. Ako kana kahowe nyina. Au katoto kaliadhibiwa sababu ya mamake. Mu gitabo cya kabiri cya Samueli. Kitabu cha pili cha Samuel. Igice cya 11. Sura 11. Turabona ingene Imana yahanye undi muntu. Tunaona jinsi Mungu alipatia adhabu mwingine mtu. Igitabo cya kabiri cya Samueli. Kitabu cha Samueli wa pili. Igice cya 12. Sura 12. Umurongo wa 15b. Mstari wa 15b. Musi hiyo titre. Chini ya turasoma izina rya Yesu. Amen. Hanyuma Uhoraho ateza indwara wa mwana muka Uriya yabyarana na Dawidi agera kure. Imana idufashe cyane. Yari Dawidi yari yasambanye. Hapa ilikuwa ni mfalme Daudi alikuwa amezini. Amaze gusambana. Alipozini havuka umwana. Pakazaliwa mtoto. Ariko Imana ibimubabaza ingene yasambanye. Lakini Mungu kaumisha gisa amezini. Imana niyo yateje indwara Dawidi. Mungu akutia magonjwa Daudi. Iza kuziteza umwana. Akaenda kushambulia mtoto. Mugorotsi bw'isi cyangwa muri justice y'isi cyangwa mu mategeko y'isi. Katika haki ya dunia hii nta mwana ahorwa ibyase. Hakuna mtoto anapewa adhabu sababu ya babake. Ariko Imana yoyo. Lakini Mungu yeye yashobora guhana umuntu. Anaweza kuadhibu mtu kugeza ku rungano rwa 4. mpaka kizazi cha 4. Bivanye n'icyaha umuntu yoba yarakoze. Kutokana na dhambi mtu ametenda. Indwara rero yawe. Sasa magonjwa yako. Ishobora kuba yavuye ku ndwara bisanzwe. Inaweza tokea kwenye magonjwa kawaida ya mazingira. Ikashobora kuba yavuye kwa Satani. Ama imetoka kwa shetani. Ikashobora kuwa yavuye ku Mana. Ama imetoka kwa Mungu. Niba yavuye ku Mana. Kama magonjwa yametoka kwa Mungu. Utuntu tubiri. Kuna vitu tuwili. Ishobora kuba yavuye. Inaweza kutoka. Ku mpamvu z'icyaha wakoze. Sababu ya madhambi umetenda. Cyangwa wamukora. Ama unazidi kutenda. Basi sana. Amen. Cyangwa bikavana. Ama inatokea. N'igihano hawe bivanye n'ibyanyu iwanyu. Na adhabu umepewa kutokea na mambo ya ukoo wenu. Iwanyu. Kwenu. So
babako, nyoko, mamako, sokuru, babu yako, sokuruza. babu yako tena. Indwara zikaza zigukurikirana, Magonjwa yanakufuatilia, ukabura impamvu, unakosa sababu. ariko icyiza gihari Lakini kizuri kilicho nuko yaba indwara zisanzwe, ni kwamba ikiwa magonjwa ya kawaida, yaba indwara zavuye kwa Satani, ama magonjwa kutoka kwa yaba shetani, zavuye ku Mana, ama zile zimetoka kwa niba Mungu, yakoze icyaha uno munsi urihana, kama umetenda dhambi leo niba utatubu, ari icyaha cy'abiwanyije turaza kugikuraho, kama ni dhambi ya wakoli uyu tutatoa. munsi uraza gukira mu izina rya Leo Yesu. utapona katika jina la Yesu. Hari igihe Imana Kuna wakati Mungu ikureka, anakuachilia, ikakurekana ibigirankana, anakuachilia kwa maksudi, ikaraba hirya, anaangalia pembeni, sinzi ko biragushikira, sijui kwamba ameshakufika, aho usenga ambapo ukamenga unaona amasengesho narenze kuri aya mabanga, utafikiri maombi yazidi hapa wasenga abandi akaba aribo bishyurwa, ukiomba wengine wanajibiwa, wasengera umuntu wakishyurwa, ukiombea mtu anajibiwa, ugabe ikibazo cyawe kikahaguma hahandi. lakini swali lako linabakia pale. Rero abantu bagira amakenga kuri bati none rema Mpaka Imana yavuye, watu wanakuwa na wasiwasi kwa kweli, none wanaweza ku kuwa kibazo kweli. ciwe kigumaho. Sasa mbona tatizo yake inabakia? Bose sana. Amen. Ariko Imana ngo yabaye yakureka gato, Lakini Mungu alikuachilia kwanza kidogo, n'inkumu nyinshi akugarukane, akwiyegereze, ili akurudishe, akujijoleze n'urukundo rwinshi. kwa upendo mwingi. Isomye muri Yesaya 54 ku murongo w'indwi avuga ati mbaye ndagutaye akanya gato, ariko nzokwiyegereza ngufitiye imbabazi nyinshi. Yego wari uvuze amen hariya, Yesu abahezagira cyane. Akuri witi nawe avuga ngo Nane panasema uburake bwaraziririnze nguyisha mu nyonga zanje akanya gato, ariko nzokugirira imbabazi z'urukundo rutazoshira rijehoraho umucunguzi wawe, mbivuze Imana yabw'icyubahiro. Imana irashobora kukureka gato, Mungu anaweza kukuachilia kidogo, ntibikubabaze ibyo uri kuracamo, yasikumize mambo unapitia, ntibitume uta ubwoko. yasisababishe unamkana. Yarapanze ikiringo Ameandaa nyakati ugomba gucamwo muri ibyo bihe, unapaswa kupitia wakati huyo, kandi yarapanze n'umunsi wo kukugarukako. tena amepanga na siku ya kukurudilia. Iyo ndwara urwaye, Haya magonjwa unaumwa, iyo ndwara uwawe arwaye, hiyo magonjwa wakwako anaumwa, na kanya gato Imana yabaye irakureka, ni muda mchache Mungu amekuachilia, ariko mu mwanya utazi, lakini kwa muda usiofahamu, saa utazi, saa usiojua, kandi icyo kiringo kiza gutangura uno munsi, tena hiyo wakati uraza kubona ubwiza bw'Imana. utakwenda kuona utukufu. Haleluya. Amen. Uhoraho niwe abigera kandi akabigerura, Bwana ndiye anayafanya tena anayabadilisha, niwe ufise ububasha hejuru y'ubuzima bwawe. ndiye ana mamlaka juu ya maisha yako. Wowe wizere, Wewe umwamini, urabona ibyo aza gukora muri ubu buzima Bwana bwawe. yatakuwa na kufanya maisha yako. Amen. Amen. Ijambo mvise uyu munsi rivuga ngo Nenda ni leo kwa siku ya leo, ntutinye, eti usiogope, wewe wizere gusa. eti wewe uamini tu. Reka mbabwire, Acha niwaambie, ubuzima tubayeho ku isi maisha tunaishi duniani ni ubuzima bumara ikiringo gito. ni maisha ya muda mfupi. Sinzi ko wibuka aho watanguye primaire kwa ejo bundi, Sijui mwao gisi unakumbuka kama ulianza primere kama ni burya ntuzi imyaka usigaje kubaho ku isi. hapo. Saa hujui miaka unabakiza kuishi hapa duniani. Niyo mpamvu utaanza kwinginga Imana uno munsi uve ngaho ukize. Ndio kwa maana leo msii Mungu tuweke hapo umepona, Kuko Imana kuba yakwiga imyaka beni, maana hii magonjwa ingekuisha kwa miaka 20, uzosigaje indwi zingahe nguve mu mubiri. utakuwa unabakiza wiki ngapi? Ukize hasigaye indwi zibiri ngupfe, Pakibakia wiki 2 ufe. ukize hasigaye indwi zibiri ngupfe, nacho zizoba bikumariye. Ukipona panabakia wiki 2 ufe, hakuna faida. Ongo kweli, Kweli ongo kweli. kweli. Icyiza nuko kiri uno munsi, Kizuri ni kwamba upone leo, icyiza nuko wowe kiri uno munsi. kizuri wa kwako apone Nta leo. mpamvu n'imwe yotuma ubandanyana n'izo ndwara. Hakuna sababu za kuendeleza. Wowe ufise umugambi mwiza wo kubukiza. Bwana na shambazi ya kuponya. Yabibwiye Abisirayeli ngaho mu kuvayo kuri 23, Ameambia wana wa Israeli kutoka 23. nawe yabikubwiye Na wanakwambia kuvayo 23 kuri 25, kutoka 23 25. avuga ngo ariko jewe uhoraho Imana yanyu aba ari jewe musaba, nanjye nzohezagira ibyo kurya byanyu n'amazi yanyu, kandi nzokura indwara muri mwebwe. Kandi nzokura indwara muri mwebwe. Kutoka katika magonjwa. Haleluya. Amen. Haleluya.
azokura indwara muri wewe, atatoa magonjwa ndani yako, azokura muri wewe, atatoa ndani yako, azokura muri wewe, atatoa ndani yako, azokura muri wewe, azokura muri wewe, azokura muri wewe, atatoa ndani yako. haleluya. Amen. Kandi iyo kazoza Tena iyo fitire siyo mu mwaka uza, ni yuno munsi, ndio siku ya leo. haleluya. Ni nyuma ya minota 20, Ibada ya ni nyuma ya minota 10, waragira gukorera igitangaza. unataka kutendea muujiza ushangae. Nutinye, Usiogope. izere gusa. Wewe amini tu. Petero yari umwigisha wa Yesu. Petro alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Abona Yesu agendera hejuru y'amazi. Akamwona Yesu anatembea juu ya maji. Petero aramubwira ati Yesu nanje mpamagara ninji. Petro akasema Yesu na mimi. Yesu aramubwira ati ngo. Yesu akamwambia Petero ahonyera hejuru y'ikiyaga. Petro akatembea juu ya maji. Amaze kubona ikiyaga ngera gisuriranya, alipoona mawimbi katika bahari akaogopa. Ntujya gutinya kurayiganza ukwizera k'umuntu. Pale kuogopa inatikisa imani ya mwanadamu. Basale sana. Amen. Nutinye, usiogope. negi ikintu kimwe kigutera ubwoba. Hasiwe kitu kitakutia wewe. Ibyo bibazo ubona, haya matatizo unaona, nakanye sase, ni muda mchache tu. izere gusa. Wewe amini. Turasoma Mariko 5:36. Tunasoma kitabu cha Marko mtakatifu 5:36. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Ariko Yesu ntiyashira umutima ku ijambo rivuzwe, abarira umukuru w'isinagogi ati ntutinye wizere gusa. Imana ishimwe cyane. Uyu yari umukuru w'isinagogi. Huyu alikuwa ni mkuu wa sinagogi. Yari umukuru w'ishengero. Alikuwa mkuu wa yari umwe mu bakuru b'ishengero. Alikuwa mmoja katika wakuu. Yitwa Yairo. Alikuwa anaitwa Yairo. Umwana wiwe aragwara. Mtoto wake kaumwa. Yari umukobwa w'imyaka 12. Alikuwa binti wa miaka 12. Maze aza kwingingira Yesu. Hapo akakuja kumulilia Yesu. Yanamwinginze gusa. Hakumulilia tu. Biblia ngo yari kumbagaje hasi. Biblia inasema kwamba amejilaza chini. Alikumbagaza ati Yesu ngirira ikigongo umwana wanje umukize. Yesu mwana wa Daudi mtoto wangu mponye. Igitangaza Yesu ntiyamwitaho. Ajabu Yesu hakumwangalia. Umukuru w'ishengero, mtumishi wa kanisa, alikumbagaje hasi, analala chini kwenye udongo, ariko Yesu ntamwitayeho. lakini Yesu amshiriki. Nicho kibazo ushobora kuba urimo muri no minsi. Hiyo ni sio unaweza kuwa nayo katika siku hizi. Ukamenya Imana ntirikira kubona. Utafikiri Mungu haikuwa na kuona. Yohana yachaza wa mudamu yaragwaye imyaka 12. Ndipo palikuja ule mama alikuwa na uonana. Abantu baramugunda. Watu wakamzubia Yesu. Ama Yesu arakiza wa mudamu uribuka ko yamukoze ku muzu. Unakumbuka kwamba ule mama aligusa kwenye pindo la kanzu. Ariko wa papa aliwe Yairo. Lakini ule baba Yairo yikumbagaje amekumbagaza nao uzi abakuru b'ishengero bakunze kwambara neza. Unajua kwamba viongozi wa kanisa wanapenda kuvalia vizuri. Ashobora yambaye agakoti k'ico gihe bambara amakanzu. Labda hiyo wakati ulikuwa unavaa koti ama ulikuwa unavaa kanzu. Ico gihe bambara amakanzu. Wakati huo akauzu keza k'umukozi w'Imana yikumbagaza. Kanguo kazuri kamtumishi. Ariko Yesu yogira ikigongwe mugabo Yesu ariyoza. Angalia kama Yesu atakuwa na Yesu ntiyamwitaho. Yesu hakuangalia. Nubwo atanyitayeho, itapokuwa hakuangalia. Alikuwa arabibona. Alikuwa yari azi icyo alikuwa arakora. Alikuwa anajua kile alikuwa anafanya. Wa mukuru w'ishengero avuga ati ndabona Yesu ntanyitayeho kweli. Yule kiongozi wa kanisa akasema Yesu aribize kweli. Yesu yuko bize. Ndio simba ngabi bidakunze. Akasema sichoki hapa bila kueleweka. Mpaka kieleweke. Ati nitoka hapo mpaka kieleweke. Numurekure bidakunze. Usimwachilie bado sijakubali. Ari mnavyumvise? Kuna mtu anasikia. Mzemi nurekure bidakunze. Nasema usiachilie bado habikanya nurekure bidakunze. Kwa mabaridi usiachilie. Kogeze kwa Yesu. Kogeze kwa Yesu nurekure bidakunze. Kwa Yesu usiachilie bila kueleweka. Bakiri ngaho wangali hapo abantu bo kwa tumwite pastor, watu tumuite kama pastor, cyangwa tumwite revera, ama tumuite revera, cyangwa prophet, ama prophet, cyangwa izindi titeni zae bishop, ama bishop, cyangwa archbishop, cyangwa izindi zina zingine jina. Bose besana. Amen. Baraza baramubwira ati baje kumwambia Yesu. Daddy, abagira wa Yairo. Nachugora umwigisha. Usimsumbue mwalimu. Umwana mtoto yapfuye. Ashakufa. Ariho zifatamo gute? Kama ni utazikamata aje? Urahantu bironeka.
kuna mahali yanapatikana, uri ahantu bironke, kuna mahali uri yanapatikana. kumwe na Yesu. Uko na Yesu. Urazi ko yokiza abantu ntibari bwabone ingene azura, Unajua kwamba anapona, lakini watu kwamba ariko uramubwira ikibazo cyawe, lakini umwambia shida yako ntacyitayeho. haishughulikii. Waragize amafungo y'iminsi 3, Ulifanya kifungo cha siku 3, waragize karani jours, ulifanya 40 jours, warabaye mu bihe by'amasengesho mugabo umenga Yesu ntacyitayeho. ulikuwa katika nyakati za maombi, lakini na Yesu ashiriki. Ntibibaze ngo yacyitayeho, Usiwaze kwamba arafite hakushiriki. ahantu yacyanditse. Niko na mahali ambapo Yesu amekiandika. Yararindiriye umunsi Alikuwa anasubiri siku ya leo kugira ngo bikunde. ili aeleweke. Reba igihe Yesu ataza bitaraba nabi. Kuna wakati Yesu anakuja baada ya kuwa vibaya. None wasitaye gusa, Sasa umekuwa tu. aba akagira akantu gatoya gusa kafunguka kwino, Unakuta na kitu kadogo tu kametoka kwenye kidole cha mguu. none gakize vyiti gitangaza. Sasa kakipona utaita mjiza. Reka banya kujana muri mode na wa mupapa yadushingira naye ngaha basengeye bari bamaze kumwinjiza muri mode kangahe. Acha kupeleke morgue kama ule baba tuliombea alikuwa alitushindia kwamba aliingia morgue mara nyingi. Reka yuanza iwe nka Lazaro. Acha viweze kama Lazaro. Reka kwanza basamenye ko wabuze umugabo. Acha watu wajue kwamba umekosa mume. Basamenye ko atakazi ufise. Acha watu wajue kwamba una kazi. Reka akamenye ko utazi gusoma no kwandika. Acha fulani ajue kwamba hujui kuandika. Amenye ibibazo Acha byawe. watu wajue matatizo Ama yako. Yesu aseru. Amen. Hapo Yesu ajitokeze. Haleluya. Amen. Serutse bitaranuka bitarabora amashimo abamati. Akijitokezea moja vichaoza vinuke, shukrani zinakuwa chache. Nyeninzo ataraguta hanze Kwenye nyumba atakutupia nje, unaweza kushukuru. abahungu bataravuga na mwiriganga ujya mukobwa ngo wapi kweli. Wanaume watazungumza kwenye marigasi, ule mwanamke wapi, ule binti. Halo. Akazi utaramara biza senka wita utagira kazi. Haujamaliza kata 18 hauna kazi. Wewe unataka kugira amashimo menshi. Unaweza kama unaweza kuwa na shukrani nyingi. Ninde yigeze kuba umushomeri? Nani aliwahi kuwa shomeri? Burababaza? Inaumiza. Umwaka ugahera. Mwaka unaisha. Igishomeri. Kishomeri. Imyaka 2. Myaka 2. Abagenzi bacyohera murabizi. Marafiki wanaisha mnakuwa. Abagenzi mu murabizi na kanoti. Maana marafiki wa kisasa ni kapesa. Umutelefonye cyangwa umubifye. Kumpigia simu mkimvipu. Uchaumva ngo telefonye n'amakari menshi. Udodorerikiye. Kumpigia simu na makari unatafsia nini? Karuta ni kubera badamu. Napumzika niko na mke wangu. Ariko umunsi nawe ukarose. Lakini siku nao unapata kazi. Atatanga kubia ati burya mu nshuti dufise ni wewe ya mbere. Anasema katika wandugu ninao. Burya ubiravye neza. Bora kiangalia vizuri. Wewe uri inarume. Wewe ni mjomba. Wainasenge. Washangazi. Wanyinao. Wa mama muto. Ayo mugore wa papa muto. Ati famio ni nka girlfriend. Bora mfamia kama. Niyo mpamvu namuhamagaye nka girlfriend. Nimekuita kama kaka mkubwa. Wewe usigaye ugafise. Sababu unakaa. Ariko igihe wari mu gishomo ushomeri. Siku ulikuwa katika ushomeri. Arabaza ati ujya murazinanye. Kwanza ule mnachua. Agishura ati murazinanye uko nyene mugabo ntacyo dupfana. Tunajuana lakini si ndugu yangu. Gusaferi geze kuragirira inka papa wanje. Lakini babake aliwahi icyo kora tuzinanye ko ibindi byose kujuana kwa hiyo. Ariko ntigasobanuka neza. Lakini siku itaeleweka vizuri. Adrese yiwawe bakoreka ku izina ryawe. Watakuwa naitwa kwa jina lako. Bagasiga bavuga ati bo musanze. Watakuwa sema. Umunamba ati wahe? Uwa wapi? Ati bo urazi umuntu witwa nde? Unaitwa nani? Je nitwa Jackson. Haleluya. Amena. Aturazi ujya mu papa cyangwa ujya mu mama. Eti unachua ule baba wangu baba. Ukiraja kwa Nzenya ukikata gatonya gusa. Ukipita kwa fulana ukakata gatonya. Haya ni iwacu. Wale ndio kwetu. Akachamba ati uramuzi. Wanakuza sana mfahamu. Ujya ni girlfriend. Wewe ni kaka mkubwa. Mudamu wiwe ni inasenge ni shangazi wamutonya wapiganye wakaka basi tulisema pamoja kwa hivyo hoja ni girlfriend. Sasa kwa hiyo ni kakangu mkubwa urahumba nuko naye yanyishutse ni kwa sababu Mungu anakukumbuka aje kukwibuka nawe notinye anataka kukumbuka nawe. Haleluya. Wewe notinye ilizere gusa amini tu. ibaze rero wa mukuru w'ishengero hagaze hafi ya Yesu
Yesu Tuwaze ule kiongozi wa kanisa yuko mbele. Yesu pastor bahagarara biyubaha nyene. Unajua kama mapastor wanasimama kijeshi. Hagaze nyene Yesu akavuga na wao. Yesu kwasema nini? Akamera na protocol nyuma yiwe nyene. Aguma nyiganza Yesu ati twibuke cya kibazo canje na. Kale swali langu. Ibuke. Kumbuka. Ibuke ni jewe yayiro. Jewe yayiro twibuke cya kibazo cyaje. Amakaza yumva baramunyiganye gato yambwiye nguti ati nachugorera umwigisha umwana yapfuye. Anasikia mnamtikisa kadogo simuzi mwe. Ikazingene yashiduka. Siwaze gisa mbashituka Ama Yesu ndibaza sinabibonye cyangwa ntibyanditse. Yavyanditse yacyamukogotishaka ati ninaweza kuona kuta kanzu eti ndibaza ko doro wa mukuru w'ishengero Yayiro yule kiongozi wa kanisa Yayiro ndibaza cyamukura ko acha alifika na mwachi ndekura mwanya namaze ngana hizo zikumbagaza na hizo muda wote ni wewe mwana wanjye arapfuye sasa mtoto wangu anakufa ndibaza ivyo byanditse havyandikwi. Haleluya Amen. Haleluya Amen. akatagomba kugenda Yesu akivuga we Yesu ntana mwishure abana nyabwira abantu akacamukuza anamkukosa na wati bana nakavuga ati ndekura kumbe dugisi yuko kumbe ni kumese narakoze ibi narubatse ishengero nawa ariko icyanditse ni lakini kinachoandikwa Yesu yavuye ngo ntuntinye Yesu kamwambia ule baba usiogope wewe wizere wewe amini tu. Haleluya Amen. Aroho Yesu abigiye nga kuna yule Yesu anambia avuka avuga amena nini asimama sema amena kuja. Haleluya Amen. Amen avuze ngo anasema ntuntinye usiogope wewe wizere gusa wewe uamini tu. nivyumvikana mugabo izere gusa Haieleweki lakini amini tu. aracyarwaye ariko izere Bali mgonjwa lakini amini. bagira kwirukane mu nzu ariko Wanatoa kufukuza ndani ya nyumba lakini mwarongo mugabo ariko hautapata mume lakini utabivuga mbona useme mwarongo inzu yawe ariko hautapata nyumba yako lakini muganga yabuze indwara ariko mganga alikosa magonjwa lakini amini tu. wahuye n'ibyago ariko Umepanda shida lakini amini tu. ndakunda Yayiro ntacyo yasubijemo Napenda yeye ilo kurudisha. Biblia kindi vuga Biblia kuna kingine Biblia cyatangura kwizera mugabo arira lakini Biblia sema alianza kuamini lakini analia. aguma baza babanda ati mwamufuse none Anasema anauliza wale watu mmemfunika jamani. ari muri cya chumba nyine cyanye Angali mwatio chumba kile kile. bachemusha mu kindi chumba Kama walimtia mu kingine chumba. kumbe Yesu yakambia ati osa wizere Kumbe Yesu anamwambia sinikwambia waamini. nakavuga ati ndizeye mugabo naamini tu ndizeye mugabo naamini lakini kende ubwire ngo bakabwana nani mwambie makabwana na papa kabwana wabwire bararika abantu waambie ko amanuzenya uko amariko ili ile garso bagende bavoma amazi abantu baza kunywa waenda kushuta maji watu watanawa wewe ukukora ikinga ili kugenda uzanifu baza kuchumba wewe uko hapana nenda kwa teungo watasona kule Yesu ati wewe utinye Yesu naye Yesu go izere gusa Yesu akabandanya vuga amini tu na Yesu sisha amini wewe naye na watu Yesu nize nawe na wizi hakuna mukao uravye ubuzima bw'umuntu yabuze umukobwa we wa 12 ans lakini tangalia maisha ya mtu ambaye amekosa binti wake wa miaka 12 agakobwa k'imyaka 12 kabaga kabinti ka miaka 12 kanakuwa katanguye gusokoza neza kashyize ku tuntu kagiye kazi gushona rouge aux lèvres cyangwa ibindi ama vingine asigaye aminisha ukaguma ukomeza urateka kuminisha anaminisha unapiga flacha kuvaa gafungwa gatembera ukabona nyine anatembea tu urigina mvuga ati musika zokura hanzoja kweli kama ni mabaki wa siku katapona nitakula ati amaka gusa nzoronka kweli maziwa tuntapata karere neza acha nikale amaka inka ukwiye ngombe haleluya amen
ukaza wumva karacika unasikia tu kana kufa kandi nyina ashobora kuba yabwiye abantu ati mwe ntangorane umwana nani ndagupfa labda mamake sema hakuna shida kuko se utakufa barazinanye na Yesu maana babake anajua na Yesu kandi yashitseyo tena ameshafika kwa Yesu yajanye na kagahugu kwa Matayo bali pamoja na kile katubwiye ko yashitseyo bali kwa ameshafika berasize papa unze alikuwa alikumbagaza haji imbere ya kwanza Yesu wanaacha baba mtoto kwa analala chini ati ntangorane wewe usio na shida nyina w'umwana akazabona umwana mama mtoto anaona mtoto anadai ibaza ingana ashobora kuba yararize jiwaze gisi amelia kandi azi ko umugabo we wazinanye na Yesu na wakati anajua kwamba mume wake kandi umugabo ahagararanye na Yesu na mwanaume nizo bibazo ushobora kuba hari kuracamwo ariko ntutinye we niwizere lakini usiogope wewe uamini tu ndashobora kuba ndiko ndabwira umuntu ngaha naweza kuwa alikuwa naambia mtu sinzi ko barinde sijui kwamba ni nani ninde uwo muntu ni nani huyo mtu ngo ntutinye we wizere usiogope lakini haleluya ntacyo bitwaye imyaka bimaze hailishi miaka inamaliza ntacyo bitwaye ibisitasi uri kuracamo hailishi sio kuwapitia ntacyo bitwaye abakugwanya ingene bangana haijalishi wanaokupiganisha n'ububasha bwabo ingene bumeze na nguvu zote jinsi zilivyo wagiye kukugwanira uno munsi lakini Bwana anakwenda kandi kupiganisha ntibazosubira tena wataongeza izoremeza itawakubarisha iyo mana izoremeza iyo mana wari witatekere gusa weka kimya izo tu ndwara ubona uno munsi ntizozibona hayo kandi magonjwa unaona leo ubwo utayaona bukene ubona uwo munsi ntizosubira kandi huyo kububona maskini unaona ako utayaona gasuzumiro ubona uyu munsi ntizosubira kukabona kandi unaona kuko utayaona igihenda cyawe nawe kirashitse maana wakati wako nawe urashikiriwe na unafikiria hari ibintu umuntu yumva ukamenga ni morale kuna vitu ariko niko mubwiza ukuri lakini nakwambia yabaye haki aguta gato ariyabira hirya gato ariko uno munsi aragarutse iwawe kugira ngo akugirire neza ila kutendea vizuri naho biriko birasurirana japokuwa vinazidi kuwa vingi naho byagoranye japokuwa vinasumbua naho bakubwiye rya jambo japokuwa umekwambia n'ubwo nene hasohotse rirya kete japokuwa panatoka n'amagambo kibarua abiri ni maneno mawili ntutinye usiogope wowe wizere gusa amini tu iyi nzu yagiye gukoreka ibintu bishasha utaziga wengine kwenda kuonesha mambo mapya hakuna jua guhera uyu munsi kwanza leo hii wowe wizere gusa wewe amini tu ntutinye hari usiogope ikintu gishasha kigiye kuna gukora kitu kipya kinakwenda amena amen kuko uhoraho maana ni Bwana imana kandi ijambo ryayo ari ukuri ni Mungu tena ni Mungu ni kweli ntutinye anasema wowe usiogope wizere gusa wewe amini tu haguruka dusenge simama tuombe Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe ico mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishurwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwaye. woba urusha woba uremerewe woba ufise ibibazo waburiye inyishu woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. afitiye byinshi mu kiganza cyiwe areba ibyiza gusa indazana z'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza kuri telefone yawe? ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera
ntiwibagire kugira subscribe canke sabone wibuke kubusangiza n'abandi.